عليم الحكيم. sayfa bitiye sayfa. sayfa 63 به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، yani لگوری راپورا حرق ilişkiler روابط عمومی حرق ilişkiler والله أعلم خانه kitap ev kitap fuariye yani İran kitap evi kitap evi مراسم çaremîn devre-i caize edebi Celal Ahmet, evet yani Celal Ali Ahmet beli merasima çaremîn dönema ödüla edebiyatı eva Celal Ali Ahmet devam-ı azerma yani Ocak ayı azerma Ocak vallahi yani dediği Ocak ayı devam-ı azermahı sal cari yani ve ma ku emtedane Ocak dediği ve mukarın ba zadruze in nüvisende yani be beraberi kirina ev kurre vi nüviskari ne doğuma beraber zadruz yani doğuma vi nüvisende بله مقارنه با زادروز این نویسنده یعنی روزا ولادت yani ولادت جلال علی احمد روزا ولادت tamam مثلا با حضور وزیر فرهنگ و kültür bakanı به هاتنا ویواشی و جمعیه از نویسندگان و گروپ کی يه حركه نكه وجمعي از نویسندگان وجمعي خوش بله وجمعي از نویسندگان o grup ki jenviskaraji ve edebiyane bezord o edebiyat ve ediban berguzar mişevet ve ediban ve edebiyat mele abi merasim hani berguzar mişevet hatiye bicianin hatiye icrak evet hey bebe eyvallah haberat beres این دوره چهارمین دوره از جایزه کتاب جلال آل احمد است کی؟ جلال است اوی دونما چارای دونما ödül کتابا جلاله که از سال 1387 جوی تاریخ تا اکنون حتی آنها برگزار می شود که تی icra kırın, kurulmuş kırın yani ve merasimi. İcra gerçekleşmiştir. Her sal, beli. Caize edebi Celal Ali Ahmet ba hedef takdiri az nüvisendegani berceste bünyad nihad şod. Beli. Evi ödüla edebiya Celal Ali Ahmet ba amaca yani değerlendirmek kırına evi nüviskari usa bijare bünyad nihad şod yani ev تي kurulmuş kirin. Yani ati kurulmuş kirin. Beli. Temeli ister takdira jevan yazar seçkin. Yani takdira van yani bebejin Türkiye bir takdir etmek. Takdir etmek yani usa begem kirin o ev kirin. Yani takdir van. Beli. Ve merasimi an her sal devam-ı آذار همزمان با سال روز تولد این نویسنده برگزار می شود. مراسم ویا هر سال دودی ماه مگو مارته یا Ocak بله. آذر ناوی آگره چه Ocak ben ne zaman? Ne zaman? بله يعني ام بيجن اوجاق مثلا ناوي ماكي ناوي ماكي تدي وي مهيدا نقول هذا الناوي وانا ما يونش بير جدبنا والله خبرت بله تدي وي مهيدا او عين زمان راستي دوغما ولادتا وی نویسکاری جلال آل احمد جدی برگزار می شود دوی دوغما ویدا که این مراسم gerçekleşmiştir. İmsal heyeti deveran caize
هيئة داوران جائزة. هيئة داوران جائزة. يعني داوران داوا درسي دا كرو داوران. داوران بله زونا تمام داوران يعني تشكيلات هيئة ödülü diğerinin هيئة جوريا جائزة يعني وان حكم أبيكو جوري وياسي أنا جوانا داوران. بله او امسال او هيئتاني در بخش داستان در قسم رومانا دا رومان چند جلدی و رومانا کو چند جلده اوجی جاده جنگ ناویه نوشته منصور انوری که یعنی اثری نویساندن منصور انوری را کی تا اکنون حتی نها 5 جلد آن 5 جلد جوی کتاب منتشر شده است و حتی یلنالmış کرن به عنوان آوه کتابهانه ödülü de به عنوان برگزیده معرفی کردن yani عنوان ابیا هاتیه اختیار کردن seçmiş کردن معرفی کردن تعریف کردن و ادامه داناتی آتیه ناس کردن yani veya ödülsün diye İsa romana veya ödülsün diye بله سيدي ملا قدري مساعدة بله كلام كذا بله يزونا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دریاچه ارومیه بزرگترین و شورترین دریاچه daimi İran. İran'ın sürekli gölü olan en tuzlu, en büyük Ürmiye Gölü ve yeki ez deryaçehai fevka işba ez nemeki dünya ez. Dünyanın tuz en yüksek doyumludan fazla tuz göllerinden birisidir. Ki ez in nazar bu açıdan deriyaçı buzurg nemeki Amerika şebahat daret. Bu açıdan Amerika'nın büyük tuz gölüne benzerliği vardır. İn deryaçe bu göl deryek peronişes bir oturmasıyla bu gölün kem jurfayı vesi geniş bir derinliği ba meyangini jurfayı 6 metre karar greftes. O 6 metre derinliği arasında onunla birlikte bir karar almış, yerleşmiştir. Yani in deryaçe ve okeyhane ve golahane deryek fronişeste kem jerfayı de çökmeki da yani çökmeki Kuriyavi hendeku o vesiye o faraya ba meyangini jerfayı 6 metre hatta yani tgel Kuriya 6 metre karar gerçekten karar etti. Yani derya Urumiye ye çökmüş bir yer. Çökmüş bir yer. Usa bölge ki faraya Kurnine. Hatta mesela bebejin zinabera 6 metre o en ciye proje 8 metre Kuriyaviye. Bale. Bale seni. Veli jürfetrini noktayı an. Jürfetrini noktayı an. Onun en derin noktası 8 metre umk 13 metre derinliğiyle derguşe-i şemali garbi caydaret. İran'ın kuzey batısının köşesinde yer alıyor. İran'ın değil, yani o deryanın, o deryaçanın. Evet, o gölün, evet. O gölün şimali kuzey batı köşesinde yer alıyor. In deryaçı bu gölde biş ez-sad cezire vücut daret. 100'den fazla ada vardır. Ki şekil ve endaze-i anha onların haritada şekli ve ölçüsü ba mizan-ı bareş-i salane tenasüp daret. Yıllık yağmur ölçüsüne uygundur. Yani gava kubaran pırdı bare. Ev mesela adab şuk dibe. Böyle.
قبل كباران هندك به مثلا او اضاء ما ظندبن وشكل وان دقشت به يعني بيو بله ازونا زرینه رود زرينة رود زرینه nehri ya da altın nehir زرينة رود سيمينة رود gümüş nehir ya da Simine nehri Zola çay nehri Zola çayı يعني زولا شاي ما نابن عالم قد قشلك adi çay ez rodhay ümde-i varidi bir deryaçı hezden ana yollardan göle doğru gelen şeylerdir, çaylardır. Göle doğru hepsi akıyorlar yani. يول تشكل الخص Rudha-i ümde. Rudha yani ana يعني هنا شامل رود Şeme, Rud, Şeme. النهير Beli. Ana nehirlerden. Yani başta gelen nehirlerin arasındadır en. Evet. Ezme yani Rudha-i Gofteşul o nehirler arasında söylendi ki acil çay O söylenen o nehirler arasında evet. Söylenen o yani zikredilen nehirler arasında evet. Ben de acil çay beli. Ez rusubat-ı nemeki şerq-i Tebriz ubur mikunet. Yani Tebriz'in doğusundaki tuz bitkilerinden. Rusubat ya o bitkinin tuzun içindeki o kalıntılardır nedir? bitki üretine çökelti rusubat çökelti. İşte ben diyeceğim bir türlü çıkaramadım doğru. Rusubat demek ki o tuz içindeki çözeltidir, çökeltidir neyse. Çökelti, rusum mesela rusubat kelime ki Arabiye. Mesela rasebe yani çökmek. Beli yazılan. Ve der hamli miktarı kabili mulahaze-i nemek be deryaçı nakşdaret. Yani bu gölün tuz mulahazasını, miktarını taşıma konusunda bir rolü vardır. Rolü vardır. Böylesi. Evet. Seyda'yı bana masum nati Allahu alem. Evet tamam. Seyda ola surat ben nat bekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustane Hürmüzgan از مناطق گرم و خشک ایران است. یعنی هرمزگان ولایت هرمزگان جوان منطقه گرم و زوای ایرانه. بطور کلی يعني تورش بشكل كلي آب وهواء إنستان يعني سيدا بالطورة يا بالطورة؟ بالطورة كلي فما تور يعني تور جيد تور يعني إيراني تور بيجن هذا يعني أوك يعني تور جكار بخيني دبان تمام بتاع أما أصلي تورة أما إيراني بلكي بيها تور بيجن أصلي عربي بلستان وكسر بطور كلي وغيراني وصار نابرا أصلا نابرا ضم وفتحية تشتكي وصار مش تمام بطور كلي أبو هواي إنستان جنالك يعني أبو هوا في ولايته تحت تأثير أبو هواي بياباني دبن تأثير أبو هوا شولي ونيمة بياباني ويارد شل قرار داره يعني أوكا يعني ببجن إقليمي وي أبو هوا بدر هذا معنى يعني أوكا إقليمي وي يعني إقليمي وي دنا برا إقليمي طام شلو ويارد شلي ده قرار كده جرماي متوسطة سالانة إن منطقة جرما أورطلما جرما صالة أبا في منطقة هان يا المزقان در حدود 27 درجة سنتيغراد است حدود 27 درجة سنتيغراد ورطوبة نسبية آن حد أقل ب 19% ونم أورانية ويجي بحد أقل ب 19 يعني صدي 19 وحد أكثر 100% ميراثات دقيقة 100%. نعم. إذا مرب ابن نفس دارلي وقت من بدري yaşamış ne yapar? خذ الشفاء خير يبدأ إن شاء الله geçmiş. نعم. در این مناطق دوی منطقه دا در حدود 9 ماه حدود الناس مهادا السال جساله بارندگی مهمی دیده نمی شود. یعنی بارانکی مهم نایدیتن.
وقسمت عمده بارندگی نیست و پره یعنی قسمت پره وی باران یعنی یاغش مثلا بارندگی هم یاغش بیشتر خودی شد به اون اگر شلوی داری برتره بجام هم بیشتر یاغش یاغش نیست در یکی دو نوبت انجام میگیره یعنی قسمت یعنی ام پر یعنی باران یاغش هوای دریجی جال کی دو يعني جار جارة مثلا وصل انجام دقره ودر همان موارد وهم دوان موارد هذا هم اغلب جي مانند بارانهای بهاری وکی وان باران بهاری که سیل آسا که وکی لهیه می باشد دبه یعنی کد بین صانق و صغر شدتی تی وکی لهیه باران دباره کی شامل خساراتی میگرده کدبه شامل هنکی زراره هوای اینستان هوای ولایتی هرمزگان در سردترین روزهای زمستانی در ان سرمای روز زمستانی از 10 درجه سانتیگراد بالای صفر پایینتر نمی آید 10 درجه سانتیگراد سریا صفره پایینتر برجرتر نمی آید نه یعنی جوی برجرتر 10 درجه کمتر نه تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل يعني زهاوين جرم وزبستانا معتدل يعني تركيا مثلا الخ دبيجن از ويجي هاي اب وهواي استاني هرمزغان ج خصوصياته يعني اقليم ولايتها هرمزغان بشمال ميراوت حساب كرن يعني وك أضنا يا وك أضنا أقدنيس يعني وصل المان اقليم كيلو هي اللي evet فعالان تبتي ya da Tibet'ye ve Çin'de ne be Çin? تبتي ورساناي امريكاي وايش بيتي يعني عرب دبن تبت وايراني دبن تبت يعني فعالان يعني اكتيفيست كجمارات بيجن يعني اكتيفيست تندنا تبت تبت دبن وكذا يعني جوا دولتك هي فقط شين حاكمية تأخذ سربي دريد خوازه يعني إدامة كفلان كان إنك أو تشينات برهبانه. نعم. تibet Himalayalar üzerinde küçük bir devletin adı. الويدري. فعالان تبتي يعني وان اكتيفيست تيبتي ورسانه‌های آمریکایی و مدیا آمریکا میگویند بیژن که دو راهب نوجوان تبتی و دو راهب گنج تیبتی در استان سیچوان چین در ولایت سیچوان چینه دا خود را به آتش کشیدند یعنی آگربری خدانه شوتان این دو نوجوان اوان هر دو گنجا 17 و 18 ساله که این دو جوان 17 و 18 ساله هر دو گنجی که 17 و 18 سالینه به علت شدت جراحات بعلت بسبب يعني شدتها يعني يعني آخر گران جان خود را از دست دادن جان خود دست دادن مرنه این دو اوان هدیا پیش از این که خود را به آتش کشند بریا که آگر بری خودن شعارهای علیه حاکمیت چین بر تبت دادن سلوغانی ده علیه حاکمیت چینی لسر تیبت دا دانه سلوغانی وصا آویتنه پلیس منطقه پلیس بلگه گفته از گوتیه که اطلاعی از این خصوصی ها نداره گوتیه یعنی های ما جوه خوشوتاندنه تنه یعنی تو های کیمه اطلاع کیمه های کیمه خبره کیمه جتنه يعني شقولي دمير بردن ام بخبرن شي يعني ام جي خبر يعني مثلا قاعده او كزوان دولتي او نوعا شيء دمير برده ülkesi يعني دمير برده وديكتاتور قاعده ما مصنع بها مجد معنى يكي ازين راهبها يك جوان راهبها برادر راهبه است برادر برای راهبه کیه یعنی پیرکه که راهبه که در اقدامی مشابه يعني يعني ايلمه کی بنظر ویادا اوائل امسال سر دوله سر و ساله دا
خود را خو به آتش کشید اویجی خو یعنی آگر بری خدا بو شوتان یعنی خوشک ویجی آگر بری خداه بله یعنی یک جوان بری به کچکیه که به اولی به سالا آنا کنته دانه خو شوتان بو یک جوان هدیه بری وی بله خودسوزی تازه ترین روش راهبان بودایی تبت خودسوزی خوشوتاندن تازه ترین روش راهبان بودایی انتزه يعني او تبرو طرزي يعني او طرزي طرز روش طرز هنا طرز يعني روش طرز تورو وانا تورو وان راهبه بوداية تبت تيبتنا طبيعي وانا بوديستن در اعتراض بسياسة هاي دولة الصين شبو اعتراض كنا بسياسة دولة الصين در تبت دا بشمار ميراوات يعني تي حسب كره هذه روش شوان يعني انت ذا يعني او كيوانا يعني او هذا تري ميراوات روشوان من گروه تبت آزاد در لندن يعني او غروب تبت حر يعني ناوي دمكي غروب كيوانا يعني تبت آزاد دمجن جوارا او غروب وان يعني غروب تبت آزاد در لندن لندن میگوید دبجه این دو راهب و هر دو راهبا در محوطه بیرون صومعه کرتی د محوطه کنه وکن بجن د کوچیک جیرات بجن محوطه جانش حوشاره بجن حوش نينا حوش دوروي وصار دقيقة ما نقولش بلي نقولش حوشاره بجن وش تشكي دنيا راجل بجن زغلام أبيا ضبطوي محوطة نبه محوطة مقول محوطة ألان سيدا يعني محوطة نظام محوطة ضبطوي إز باشنا موسى يعني جمرة شيبو محوطة يعني محوطة جمرة محوطة نجدا خشتر تجمع وكأم بيجن تدي أنا ده أو كذا ده أنواسا ده مثلا كامبوس مامبوس لبيجن يعني دويت شورا واندا يعني دويت جيكو بيجن أو كوانا يعني دبن الله نيوان أطلعوانا ده الله نوانا إذا مشيش بيرد بيجن ده محوطات بيرونية صومعة كرتي يعني دوي محوطات دروايا صومعة أو جي رابط ده شوي كرتي يعني ناوي ويا در منطقة آباد بلغا آبادا مكانكي كي شاهد دها مورد خودسوزی راهبه های تبتی بوده جي كي يوصل شاهد يعني قال لك جارها دهها مقول أزغلام دهها نابا دها يعني بدها onlarca يعني بدها مورد خودسوزی يعني بدها مثلا خوشوتاندنا وان راهبه تبتی بیه خود را با آتش کشیدن که وان تبتی راهبه تبتی بوده خود را با آتش کشیدن که خود شوتاندن این گروه میگوید او گروه تبتی آزاد بجه این گروه میگوید از سال 2009 جسالة 2009 بإنسو وبفربة يعني بإنسو يعني بفي طرفي يعني بفربة بنجاه يك تبتي إنجيو يك إنسان تبتي در اعتراض بسياسة الصين جبو اعتراض كنا بسياسة الصينية در این منطقة دوی منطقة هاندا خود را خود بآتش کشیدن خود شوتاندن ملك أصابكم الله غير كسينا اما چینه و امانت خدا باش خدا